India Radio Info Medium Wave Meter Zuthum Somli Point Khat Kilohertz Zagyat Somgyat Lani Le FM Megahertz Dalatum Point Nga Pan Hong Ki Pongsia Paite Program Hi Tuni in Thutak Lakhom Simna Le Ke Dong Swan Munga Ki Pan La Twal Le Ngai Na Ini Dingu Tuin Amasa Pending in Ke Dong Swan Mung in Asak Atul Thelo Chila Ngai Ding All India Radio Info Thutak Lakhom Asim Tu Marsi Marlungwani Manipur Chief Minister Endurance Single Singtang Minam Tuan Tuama Kipan Makai Ten
COVID-19 pandemic to kisai holim na zanin niu helhuna chief minister le nammakai pai khomten COVID-19 zaka haksat na atwa teu gen khomin panlak ding dan ngai to khomwa hoi kya hilowin Manipur sing tangmi ten lam chi twam twama haksat na amai to teu leng gen khop na niu hi tulaya social media azwal thu thangte gingta mailowa solkalin zuidinga dan abolte kithutok taka zuiding leng chief minister in nget na bol Yahun ma chief minister in sing tangmi nam twam twam te adinga museum bol na ding laksom chat pe ding a hi dan lengen Assam chief minister Sarbananda Sonowal in Assam atuilan to kisai Guwahati ya officials twam twam to holim na nei COVID-19 apan ki ven na dia protocol ki bolte flood relief camp muna hoi taka zuiding in leng net na bol aman again na a relief camp muna nek le tak bana ati sambante home kyak huna diktat taka home hi hen chin district administration kyanga net na bola tuilan jaka si na twakte in kwante kyanga extra sa pyak ding in lengen district som le khata milit lakni sangsom sagi le ni velten tuilan jakin haksat na twakwa ni sangsom le sagi velte Nalbari Golpara le Tinsukia district relief kema ko inom lelo Assam Tripura le Nagalena COVID-19 positive case punde zel Zanin Tripura at Chennai Bangalore le Mumbai akipanki ni kwale railway staff mi khatte positive ahi dan mu swa in tu in Tripura a positive case som sagi le litelin positive active case som sagi le litel in positive case zani som li le ni klamte hita a za som guk lenga te hospital apat pot sakhita Nagalena zanma in positive case nga mu swa hinon amau te nei som ni le ni a Chennai ya ki pan ki te hiwa tu in Dimapur le Kohima a hospital te a etkolin omlel Assam a leng positive case punde zelin zankan in case zasagi somgya le tum chante in case le guk somgya le kwate active case hi a somgya le sagi te damsa in li in si na twakta India pumpi lockdown jaka siamsin namunte hunsiam omlowa khaka omin siamsin na sunong kai ma ahi na a Arunachal Pradesh Elementary Education Department Director Tapi Gao in siamsin na su job theina dia zun ni somlenga akipan virtual class online class panding ahi dan thuthak saite kyanga gen online class polguk apan gyat ki kalte ading hi a Dodarsan channel ni na gidi Arun Prabha akha khya thiding COVID-19 na hileng siaka minaw tang khosak na boite don jang khaina dingin health ministry in numei naw pai te le naw pangte ading bi ka damdoi abik takin calcium ORS jing le contraceptive te home delivery in muna pyak tho hi hen chin thu swa bol Shramik special train tung tonin milip laksom li le gyat belten ahwawu zwan kita rail service hon ahi nung tu ni tanin rail sanga zangale somli le thumte India sungkom to atai sakhita Vande Bharat Mission Noya Air Service United Arab Emirates India mi te lenna guk in India puaklo thiding Dubai akipan Kochi Kannur Kozhikode Hyderabad le Thiruvananthapuram boarding lenna nga bana Abu Dhabi akipan Kochi boarding lenna khatuni India tungding Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi PM Kisan Noya apaisa khani sungin betang le hawai tang crore som le kwaman low ball ni crore kwa velte kyanga hom kya khita PMGKY tungton na in hawai tang lak li point som ngale sagi metric ton state le union territory sa low ball ni te kyanga hom kya tinom Lockdown jaka CBSE pol som le somleni exam din khola July ni khat akipan su chop ding in Central Board of Secondary Education in Thuswa bol Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank in again na exam din khola sunga mani gama ki mante ading in na gamwa CBSE center tia exam theiding uchi heto kisai a school college kai namunwa exam center adi tel namunu thuzal ding in thei sakna bol Dunia dinga thuthak la khom isim theyu hai tenga hi tuina bana ke dong swan mu ina sat lam tuiwang khwa chi lai ngai ding
kapian na bang kwanunwa Bigual ngay tengto lena Inalina lam tu bang kwa Masyang ilkay ni til bang kwa Ilkay ni bang kwa Ilkay ni tenaw Namnida ni tua yang zangin Ilkay niyo lam tuibang panunwa Lugam hui yang nunyaw namun Lugam situi yang luam namun Yay banggam nuam nang nangil kay di niya Ilkay ni bang panunuam Ilkay ni bang kwang Ilkay ni tenaw Namnida ni tua yang zangin Ilkay niyo lam tuibang panunuam Ilkay ni ibang kwang Ilkay ni tenaw Namnida ni tua yang zangin Ilkay niyo lam tuibang panunwa Ilkay niyo lam tuibang panunwa Abana kwahiam ding kwahiam kwanding chi lai ngai ding Lai khang lo ya le tang ai di deni Kam ku pa sa sale Tulding bang dozi Kagam kalei India Kam kei bang ha Tualin ding vai Subang puta Wayam ding Wayam kwandi Samadi Nakatak pasyanane Tamlay ay Tamlay away Doon ang doon mawaldi Wayam hindi Wayam kwandi Samadi Nakatak pasyanane Tamlay ay Ang pungkino Yan mang upasagagam Masyang mahirap nito Lugar yakin mo Tamlay bangin Inom kyal zangin Inom kyal sinin Selung liapa kang bulke Selbang kau sindi Tualin Bay panong punta Wayam diri Wayam kwandi Samadi Inakatak pasyanane Tamlay asiti Tamlay away Doon ang doon mawaldi Wayam diri
patya nei kam nei ong tung keno yan mang pa sagam ma yang wali yang no All India Radio Info Zinchangin Thatak La Khom Simnale ngai khe tu ten phatna la hoi tak tak na hon tia khom teu ngai na inei dingu tuni talam dagli minute som legin to kitoni ni hunu abeita munchi a paite program ngai khe tu teng teng om nom le mangpha